Ankara derbasi İstanbul'e dibim. Çetiner Çetin, koordinatörü Vaşanej bu karubarın siyaseta derve o evlahiye televizyona haber Türk le gelimnekek Çetiner bxirati من حسكر بكردي برسين خابكم لهواله من بروديسرم شيار قلت تشاتينر تخازب تركي به يعني كردي ببرسم تركي فرسمه بدي اما بكردي باخفنا كاك تشاتينر از دخوازم به کردی نه ترکی قصاب کم چونکه روداو تلویزیونی دی سورانی بلافت کرد به هندی من گفتم بلکه چکس باشه مشكلة لا بروبليم لا برسكريكا كاك تشاتينر سبا و PKK بريارين خو بدا يانا انجامين كونغريا دانزدان لغور نرين زيبت كمكي جوابي بدا yarın saat دمجمير داردورا يكي te çavarekerin بريار بدين دو كونغرا كرن دوان هر دو كونغرا اندا يك هل بت يعني برسفاكا ارني بو ولا ديم برسفا خال اورتب مراد قرايلان وكما وكل جال ويبو بشكري دانا بريارا اجالان Cemil Bayık u Duran Kalkan Kongre Wanji heneki din biryaraka lehole dane le sebe demjmer yek de encam de kongre an bikne yek u eşkere bikin yani tişte kul Türkiye jite hevi kirin de ve arasta edaya yani şu anda Dem Partiye uyen kul gel Öcalan hev ditin kirin uye kul time kadın hev bu hem Öcalan ra hev ditin kirin bu hem Kandil ra hev ditin kirin bu yani serakayen PKK ve çibin sebe yani bize gelen bilgiler Ligor zanyarın kujmer rahatına de çakan deynin u rexistin xafasıx bike şxo Öcalanji dve Halida gotuk am bir presyariya diroki ez lexwat digirim ve ber presyariye Öcalan hamu ber presyari ya diroki lexwa wargirtiye le ev tane neb ve pevajoyera sinordare د قوناغ دیمین گلکی گرینگه دهنک سراراست کرنن یا صایب کرن دهنک ناو بچن نروژ و دانمارکای آفریقای هنک کسی کدوم ترکیه هنه نروژ و بچن هنک ولاتین دنیین کت بحثتکی tabii البته ev kesin kutun yani serkirdeyin rexistinin neziki 150-200 kesine ev navhat bizalali ne diyarın le dema ev varna Türkiye cezayin giran derbarê wan da hene ji ber wê jî li şûna ku warna Türkiye de bişne welatekî sêyem yani Norveç, Danimarka û Başûrê Afrika yên ku biçin Türkiye yani mesela Türkiye biryareke ji bû wan derxîne yani ber pirsên bilindiyên PKK ez dibêjim li gor zanyariyên te wê hebin yan na برپرسین بلندین PKK بچن ترکیه و نکوین زندانه جیانا خویا نورمال بردوام بکن. Yani Vivi avayı bisse konağa de şevazek hebed konağa yakem de Türkiye bitti avayı de hevditinin kul gel Öcalan hat kirin de ne naxwaza kul Irak ve Herema Kürdistan'ı biminin serkirdeyin PKK. Jber kul Irak ve Kürdistan'ı biminin debe ko PKK ka nu ava bikin rextina ka nu ava bikin. Jber vekşi liste ka 220 kesi te bahs kirin ko de biçin welateki seyem. جبرویجی اگر اول حرم کردستان یا عراق بمینن اگر های رخصتنا کنو آوا بکنی آن یعنی استخبارات ایران بکوت دوره و پیواجویتک ببن Türkiye vitiştil berçavan digra u naxwaza İsrail u İran ve pevajoyetek bibin u dixwaza ku ev nav biçin welatekî sêyem û hinek beşê wan jî dê Herêma Kurdistanê Iraqê bimînin derbarê vayê da yani hevdîtinên
به هرم کردستان عراق یا اربیل یا سلیمانی را تکرنه و رولا برز بارزانی و بر رولا نچروان بارزانی جی دوی پیواجوی ده هیا و پشگیری ددنه وی پیواجوی و بشکوان جی دل هرم کردستان یا عراق بمینن در بفکرم که کسی مخمور بین ترکیه نزدیکی 11,000 کس دوی داره هنه که در ریش بوان فکرم که فکر نه ترکیه جبرویج دی او لیسته 150 آن 200 کسی جبی کل هرم کردستان یا عراق بمینن ده بسه قناغان ده بجیب جی کرن که بچنه ولات سیم هنک دل هرم کردستان عراق بمینن هنک جی کسانه که چکین خود دینن یعنی چند گریلاین پککی و چکین خود دینن و تفلیه پیواجویه ببن همو گریلا یا انجی بشک جوان گریلان یعنی ترکی چاوا دبینه ویه که Yani şimdi tabii yani pevajoya ya sayide sibe u peva dest bebike eğer rexistin bi fermi xwa rexist xwa fesix kirina xwa ragi ne u şeme peva de raş nivîsek bê amade kirin di nav PKK'da 5-6 gerîla hene de beşek ewan dikarin vegerne Tirkiye li gor texmînê min de 3,500 gerîlayên di nav PKK'da vegerne Tirkiye û ji bo vegera wan jî de yasa bêne sererast kirin li gor yasayên li Tirkiye nêzîke 3,500 PKK'yên li wê derê beşdarî ti çalakiyan nebûne nêzîke 10,000 jî dê li Herêma Kurdistanê ya Iraqê bimînin û derdora 200 kesî jî dê biçin welatê sêyem weke Norweç Danimarka û Başûrê Afrika. Rojavayê Kurdistanê yani diyet karim bêjim piştî ku PKK xwe fesih kir nema û beşekî mezin ji gerîlayan taybetî Bakur derbasî Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bûn edî tu heceteke Tirkiye namîne ku êrişî Rojavayê Kurdistanê bike. Yani bu süreç ev pêvajo dê 5-6 sala berdevam bike. Türkiye hatta ku bawer neke çek bi temamî nehatine danîn li yekîneyên xwe yên leşkerî ji wir derê ve nakşîne dema ku bi awayekî tekez bawer bû ku çek hatine danîn Türkiye ji xwe di her demekê de vê yekê de dibêje em li Iraqê ne dagirkerin em li nav axa Iraqê nabînin em ji wê ewlehiya xwe li wê derê ne dema ku ewlehiya wê derê bi temamî hate dabîn kirin yani komara hikûmeta komara Tirkiye dê bi hikûmeta Herêma Kurdistanê ra di nav hevhengiyê de pêvajoyê bi rêva bibe û ew pêşmerge werne wê derê dê Tirkiye ji xwe ji wê derê vekşe. Türkiye her vaxt dibêje ku ne bi armanca dagirkeriyê li wê derê ye mijara li wê derê PKK ye PKK heta îro duvarê operasyonel de yani ku bikar be leşkerê Tirkiye vekşîne pêvajoyê ve Tirkiye amade be rasta rast bi Mazlûm Abdî re bide û bistîne û pêşwaziya Mazlûm Abdî bike. Bu süreç tabii ki kolay değil. Pêvajo helbet ne hêsane. 2003 Türkiye yani dûrî Herêma Kurdistan'a ya Iraqê bû û zimanekî tund li dijî diplomasiya Kurdistanê bi kar da anî lê di nav demê de yani hikûmeta Herêma Kurdistanê got û nîşanda ku li dijî Tirkiye ne gefek û tehdîdeke dixwaze ku li vê derê mafê Kurdistana Iraqê werbigire û ve di her demekê de anî ziman li vê derê ji bo Kurdên li Sûriye jî Tirkiye ewekê danîne dema Ahmed Davutoğlu serok wezîr bû Beşar Esed re hevdîtin kir daxwaza Tirkiye bû ku nasnameya Kurdên li Sûriye bê dayîn eger li wê derê daxwazên Kurdan bêne cîvcî kirin û yên Tirkiye bêne cîvcî kirin tevî Mazlûm Abdî jî sistema siyasî ku ji bo Tirkiye nebe gefek
و وای آوا کی اشکره بین زمان دو چاقه بالانس بین آخافتن و بجارده بین آخافتن نها وکه باسکه کی پککی کد دناو هنک چالاکین باسکن و داره باشتاری چالاکین ناف ترکیه دبن سبب پیوه یعنی kalmadığı zaman o zaman دما کو نمینه Türkiye'nin de ipotek koymasını anlamıyoruz. yani bevatar Türkiye ipotek yani ya kadar sar persa kurd Yani o zaman Suriye'de Dilmuxun engel koymasına da gerek kalmıyor. dve pevisnak ko edil ber astang baji Türkiye lwedere Konsolosluk açmış. İro Türkiye konsolxana xal Kurdistan Irak vekriya u pewandiyenin diplomatik en baş hana hatta ko PKK Türkiye daxyani xo Armanc negra u mazlum abdi u awal wedere yani تشتكي يعني جسبه بيفا جسبه بيفا دي وين مديا يا تركي PKK وكان خصنك ترويس نبينا يعني Yani tabii ki beklenti helbet tiştete çaverakirin ku terör bi dawî bibe Türkiye divî warî de aliyê siyasî hem ji aliyê maddî û civakî ve berdelên giran dan eger sibe ev xebera xwe şwere û PKK xwe fesixkirina xwe îlan bike ev pêvajob vayekira sînordar namîne li Avrupayê yanî baskên wan hene medya wan hene televizyonên wan he divê ew jî veguherin Türkiye jî neçara ku biyasen pêşiya siyaseta Kurdî veke ev tiştekî asayî ye di nav rastiyên cîhanî de ez mînak didim dema saziyên medyayê ya PKK eger xebatên ji bo propagandayên dem partiyê bikin de ev tiştekî baş e asayî be eger bi zimanekî tund Tirkiye rexne nekin û propagandaya terorên nekin dibe ku di demên pêş de Tirkiye peywendiyên xwe em diasporaya Kurd ra jî pêş bixîne jî hîviyên Tirkiye ne Çetiner Çetin koordinatörê weşanê ji bo karûbarên siyaseta derve û ewlehiyê li televizyona Habar Türk ji İstanbulê mêvanê bûyî gelek spas kek Çetiner